Akiswani Imphal Nolini Devi na pau pajari ahanbada maruiba pau Manipur kunta nipan suba National Eye Donation thakai falan ngasidagi hore Meghalaya ki Mukhyamantri Conrad Sangmana ngarang Shillongda Northeast Fruit Wine Incubation Center hangdokre Pradhan Mantri na haidi lairibasinggi yai pathaurang ka matamga chunaba chakwathorang ka punsinaba Bharat ki namuna ase malem sin thungna pamnarakli Amishung Kerala da miyoi taramanga gi sample chu Kozhikode ki Nipa contact list ki high risk category da haple Manipur da kunta nipan suba National Eye Donation thakai falan ngasidagi hore Thakai palan asida lemna mitlaying ba masung miyam bubab tahan bagi kem chu pangtokli Therumasi National Program for Control of Blindness amasung Visual Impairment amasung National Health Mission Manipur na punasin bani State Ophthalmic Office Imphal da pangtokpa hudobagi thoramda Rajya Health Services ki Director Dr. Priyokumar Mangang State Nodal Officer NPCB and VP National Health Mission Dr. Bikram Singh Khoisnam amasung Saknai Film Actress Nolini Devi Sarukyaki Manipur ki irang asida land record bank passbook Aadhaar card IFI card identity card amadi academic document na chingpa maru iba che sang mangkraba singna anoba document sing launing labadi makhoi gi akupa warol anakpata leiba STC SDO natraga DC office da pisin ba yakani Rajya ki Commissioner Home na thokpa cherol amana hai DC pumna magna magi jurisdiction haiba leitana form sing adu lokšilaga nauna che sang sing adu semna ba mari lena ba DC sing da pikhi gatabani Asigumba wakaching pangba amasung madugi lakwatkiba thabaki record ching DC pumna magna thongani amasung ningthokaba khudingi Home Department ta pikhatkadabani haina so cherol aduna makhatari Tara Maridak Suba World Bamboo Day tha asiki tara nipan da Imphal West ki Part 1 da leba Bamboo Complex sa pangthoklagani Tharumasi South Asia Bamboo Foundation na tungan balup kayaga kusamna na singadabani Layak patanaba patsoy amasung Technopol amadi sandel gi khudai besingna wagi pothok sing sem saba utpa amadi wa chijina tuna senmitlon semgat pa haibasida khananai na bana namit palan asigi mapungoi ba saktam oikani Tara Mari Suba Nagaland Bidhan Sabha gi ani suba mifam karang loisin kre Bidhan Sabha Adhyaksa Saringai Longkumar na hai namit humni gi mifam aduda wahang pakhumda natana Rajya ki oiba madu oiba wafam kaya amasung kudakda sarkar na puning chingsin bagi tangai phataba miyam gi oiba mabru oiba wafam kaya khanaki Lam amasung sarkar gi subsidy pibagi wathokta Mukhyamantri gi nupi senai hairatuna hiramadu khananaba birodhina dabi torukpadagi ngarang Assam Bidhan Sabha gi mifam aniraki thoki Nongmagi mamangta media da phongdokna rakhiba wafam adu khananaba Congress na adjournment motion gi notice pikhi Wahang paukhunggi matam loibada Adhyaksa Biswajit Daimari na madu adjournment motion ama oina puthokpagi maram chade haina motion adu laukhite Adhyaksa ki ruling adu da yaning taba phongdoktuna Congress CPIM amasung atai member kayana slogan lautuna amasung makhoi gi dabi adu sagat pa placard paiduna sabha mayai da changsinki Meghalaya Bidhan Sabha gi atam mifam asidagi hore mifam asi tha asigi kunithoi phauba chathagani Bidhan Sabha Adhyaksa Thomas A Sangmana hai numit mangani gi mifam asida humni na sarkar gi thabak thoram sing amasung nini na lanai member sing gi thabak thoram sing khanagani Meghalaya ki Mukhyamantri Conrad Sangmana ngarang Shillongda leba Institute of Hotel Management ki campus da Northeast Fruit Wine Incubation Center hangdokre Center ase Meghalaya Farmers Welfare Commission ga Institute asega puna linkhat bani Thoram jida wangang bada Sri Sangmana hai Fruit Wine Incubation Center ase tourism ga lau singuga gi apunba masakni amasung masina lalolitik amasung thabak piba henkat hanbada singtha nengai oina mating oirakani Mukhyamantri na hai center asina miyam gi punsida chauna kanaba pirakani Mizoram ki Mukhyamantri Zoram Thangana hairi leibagasi ningthina chakhathanaba amasung khumang chawsil hanabagi damak nationalism asung patriotism mabangal kankhathanbada nahasingi thodang yamna madu oi Aizul ki Pasunga University College da ngarang nationalism patriotism amasung development haiba hiram da pangthokpa U20 Mizoram mit loisin bagi thoram da wangang bada Sri Zoram Thangana hai nationalism ki wakalon na si atopa butati tawoina tawba adunate
ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯎꯠꯄ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯃꯤꯖꯣ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯖꯝꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯄꯜꯂꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯆꯍꯤ 10 ꯆꯨꯞꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯃꯤꯖꯣ ꯏꯍꯧ ꯑꯗꯨ ꯃꯗꯨꯅ 1946 ꯃꯤꯖꯣ ꯑꯦꯀꯣꯔꯗ ꯁꯍꯤ ꯇꯧꯅꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯨꯞꯅ ꯄꯟꯈꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लाइरबसिंगी याइफा थौरांग मतंग चुनबा चाखो थौरांग पुनसिनबा भारत की नमूना असे मालेम सिन थुंगना पामनरकले छत्तीसगढ़ की रायगढ़ लेबा कुंडाक तराइदा पांगथोकपा थौरम अमदा वांगांगबदा प्रधान मंत्री ने हाई अमृत काल की लाक्तिबा चही कुनमंगा असिदा भारत असी चाखोलबा लेबाक अमा ओहिनबा पांडम थमली मांगना हाई लेबाक असिगी अपुनबा मिपुम खुदिमंगना मपुंग फाना सरुक यारबतदा पांडम असी फंगबंगमगनी प्रधानमंत्री ने हाई सोथहौरबसिंगी याइफनब होनबदा मपुंग ओइबा मिरेम थंबना हौजिक पालिबा केंद्र सरकार असिगी ख्वाइदगी मांगजिल थाबा थबक ओइरी मांगना हाई हौकिबा चही मंगा असिदा माकी सरकारना कन्ना होनबदगी मी कोटी 13 हेना लाइरबगी लई मथक्ता पुखलकपा ngamle छत्तीसगढ़ ngarang प्रधानमंत्री ने लुपा कोटी 13 हेना चंगबा रेलवे प्रोजेक्ट सिंग जाति द कथोखी छत्तीसगढ़ की जिला 9 फमुंग यांखई लेबा क्रिटिकल केयर ब्लॉक सिंग सानबा जटासु हुनकी मदुद नतना प्रधानमंत्री ने सिकल सेल काउंसिलिंग कार्ड लाख अमसु येंथोखी मदुगी ममांगदा प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश की बिनादा लुपा कोटी 13 हेना संगदबा प्रोजेक्ट कया अमगिसु जटा हुनकी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की मरीसुबा अमसुंग अरोइबा मिफम ngarang उत्तर प्रदेश की वाराणसी दा लोइसिनख्रे मिफम अदुना इनकुमजा 2019 की G20 सस्टेनेबल फाइनेंस रिपोर्ट अरोइबा ओइना याथोखी नुमित इनि की मिफम अदुदा G20 की मेंबर लेबाक सिंग बाटन तोबा लेबाक सिंग अमसुंग मालेम की लुप कया गे डेलीगेट मरफु हेनबना कुपना खननैनखी G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन की मरीसुबा मिफम मुंबईदा पांगथोकले नुमित हमनिगी मिफम असि गरांग होखिबने मिफम अदुना खनरिबा मपुंग ओइबा वाफमसिंगी मनुंगदा डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन अमसुंग अपिकपा अमदि मयाई ओइना चाबो उद्योगसिंगा मरी लेनबा वाफमसिंग याउरी ngarang ahoba numita MSME sing mapangal kankhathanaba digital public infrastructure haibasida symposium ama pangthoki World Bank na G20 की पॉलिसी रिकमेंडेशन पुथोकी केरला तमिय तरामंगा की सैंपल सु कोजिकोड की निपा कॉन्टेक्ट लिस्ट की हाई रिस्क कैटेगरी ता हापले सैंपल सिंगदु टेस्ट तौनबा ngarang थाखरे हाना खोमजिन खिबा सैंपल तरामापनदे निपा वायरस नेगेटिव ओइरे कोजिकोड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हयेंग फावबा महितमफम पुनमक सुटी थादोखरे पुडुचेरी यूनियन टेरिटोरी की मनुंग चनबा कोजिकोड कनंगनबदा लेबा मफम महेगी एडमिनिस्ट्रेटर नसु मफम अदुरा लेबा महितमफम पुनमक ngasi अमसुंग हयेंग सुटी लाउथोखरे सीनियर ऑफिशियल सिंगना ngarang रिव्यू मीटिंग पांगथोखिबदा केरला के हक्सेल मंत्री बिना जोर्ज ना हाई तंगाई फटबा फिबम लाकपदा सिजिनानाबा लनाई हॉस्पिटल सिंगदा आइसोलेशन वार्ड सिंग हंगदोकले निपा सर्विलेंस की सरुक अमा ओइना ngarang म्यूज सनी कुंट्रा मरी खंडोखी मी जमा पन्यांखई कॉन्टेक्ट लिस्ट याउरे मखोदुगी मनुंगदा सनी 13 हाई रिस्क कैटेगरी नि केंद्र की हक्सेल अमसुंग यापे युम्पाल राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पावरना कोजिकोटा निपा वायरस संदोरक थिंगनबा लखोलिबा थबकसिंग ngarang अमुक खने यंगसिनख्रे डॉक्टर पावरना इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे दा चतुना सेम सारिबसिंग अदु यंगसिनखी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नौमगी खोंगचत ngasi मध्य प्रदेश की कोनुंग भोपाल चतकने श्री धनखड़ न भोपाल दा पांगथोकपा कन्वोकेशन की थौरम यावना टुंगान टुंगान बा थौरम कयादा सरुक यागनी अरुबदा मरुइबा पाउ अमुक हन्ना मणिपुर दा 29 सुबा नेशनल आई डोनेशन थकाई पालन ngasi हौरे मेघालय की मुख्यमंत्री कोनराड संगमाना ngarang शिलोंगदा नॉर्थ ईस्ट फ्रूट वाइन इंक्यूबेशन सेंटर हंगदोखरे प्रधानमंत्री ने हाईडी लाइरबसिंगी याइपा थौरांगा मतंग चुनबा चाखुत थौरांगा पुनसिनबा भारत की नमूना असे मालेम सिन थुंगना पामनरकली अमसुंग केरला ता म्योय 15 गे सैंपल चु कोजिकोड की निपा कॉन्टेक्ट लिस्ट की हाई रिस्क कैटेगरी ता हापले पाउलो जरे